Nā te te mātua te ao, mā tū wai, ai, Kotahitanga, te koe kini, te koe rana ai. Ko meruta I e tukuna atu ana ki raro rā kia te tatau o te pō ka moi a tāpore. Whakaputaina mai rā ko rēnau mātua e hai. E rongo he wakari a ki runga tūturu waka mau kia tēnā hui e tāi ki e. Tēnei au anō rēnau mātua. He tangata tonu aia I wai kiko e wai tinana e roto I te ao tūrua. Engari anō he wāanga mo te ora, he wāanga anō oki mo te mate. Kāti rawa, ana rere ka wake te I reo te manawa hina pauri, ki o tātou nei hinganga, ki o tātou nei pare kawa. Koutou kua pā heke o koutou wai te ara takatū o te ora, ki te ara tā pokopoko o tā waki o mate. Haere mātua atu rā koutou ki te kāpuni tanga o ngā mātua, e pēnei ke te kōrero, tuia te kawe tairanga, te kawe ko te kawe o haere koutou, haere e moe kātou. Hoki tōro tika mai rā ki tāne matahue me te karanga ake anō, nau mai kia piri, nau mai kia tata. Hoki mai rā koutou ki tō tātou nei whakātūranga kia nei, nā ko te Kohu Ka Rewa. He tūranga kōrero tēnei wai ai, te wai wāhi ai, te toko turu, toko toru, mātua no hoki ki te wakapuaki ia kupu rawa ko kōrero, aia ai wātanga, mā koutou, te hunga taika a te hunga mahirahira, koutou e pākiki haere ki tēnei o ngā tūranga kōrero kimi ai e inga wakamarama. He oti nau mai rā e tau, e rara. Kāti, nā ko hoki mai rā tātou, te rapea, kia tuku atu rā te mauri kōrero, ana ki tēnā, amuri ake ka hoki mai ki tēnei o ngā manawora. Nōrira, tēnā kōrua, Hemi kōrua ko Jamie. Ai, tēnā koutou. Nau mai rā e te ao. Ki tō tātou pāpai kōrero I te rānei. Ko I tēnā ko te pāpai o te Korimako, e kōkō ake nei te ata. Koe no e kōkō hoki nei te ahi pō I tēnei rā. Koe no e mihi ana kia koutou e wakarongo mai ana e te iwi. Ngā mihi a tō tātou tuakana I a te pōhi I te pōnei e tautoko ana. Ngā mihi ki te hunga kua riro e tautoko ana. Hoi no me pēnei te kōrero ki aere ngā mihi, ki aere ngā mate, ki aere hoki ngā kōrero I tēnei pō e te iwi, tēnā koutou. Kāti e runga, e raro e tai e uta, nau mai, kia piri mai, nau mai rā kia tata mai ki tō tātou pai kōrero, ki tō tātou manu korimako nei, e tui nei I a tātou, e ui nei I a tātou, me ho tātou mate. Nō reira e mihi ana ki te wānau ngaia, ki te rā o tātou, ana mākua riro atu nei. Kia koe rā e te waine e kui, Te Māori koutou rā ko te wānau, ana kuhia nei, e tēnei kākahu taratara, ka mihi rā. Kia koutou, o tino, kia koutou katoa, ngā wānau ko noho taimaha nei I runga I ngā huatanga o mate I tēnei wā. Hoi no, ko rātou kia rātou, ana ko tātou he nei ngā kanohi ora, e kawe tonu nei, e kōkiri tonu nei I ngā mahi, I ngā kōrero me ngā ia me ngā tūmanako. Nō reira, e mihi ana kia tātou, te poihi, tēnā koe, Hemi, tēnā rā tātou. Tēnā kōrua, ana ka pai wakaaro anō ki waanga anō ki tuku atu rā te aume inga ki kānii, ki te toro o kiki o te rua o te moko, I wakatūpura ake I te rā horo e kua hipa atu. Nui tonu ngā kaupapa I tēnei waanga o te tau, o hine raumati, ngā hui a tau, ngā hura kohatu, ngā huhuinga, engari anō me whai te hauora, waka haumaru tātou I te wā, ka hora haere tērā o ngā uruta I wainganu I a tātou. Nō reira, kia manaki, kia tiakina tātou I a tātou anō. Welcome to our weekly show, Te Kohu Ka Rewa. Acknowledgements to all those who are carrying a lot of kaupapa over the last couple of months, and the Christmas is just around the corner, and we know that there'll be lots of gatherings and a lot of whānau meeting whānau as well. And so even though we're all looking forward to meeting and greeting each other, I'm just thinking about how we look after ourselves while the uruta is still sort of upon us.
Nō reira, mihi kawakera ki tātou. And so tonight I see that we have 5 slides tonight, and we'll just go to our first slide. And I thought that we'll give it a little bit of a contemporary taste of our karakia-tanga kōrero. We've done a lot of karakia tāwito, but I think if we just have a look at some of the karakia that have been recently composed, when I say recently, I'm saying maybe 20 years, maybe 30 years. So this is te tihi karakia, he pure. He pure tēnei, e wakararau I te wairua. I te ata tonu, nō reira he momo, he kātu karakia, for bringing in the day, a cleansing, it's a cleansing karakia as well, and it acknowledges the birthing of the morning. So we know that, I remember Uirangi had, well, he taught a lot of us this particular karakia. So I thought we'll just go through it and just have a look at the essence of the words and the kupu, and how you can sort of apply it, yes, to the unfurling of a morning, but also the unfurling of an idea, or the unfurling of something that you want to develop within yourself. So we're just looking at it face value. Nau mai e te ao awa te uhia mai tō hā ki tēnei mauri ora. Huri hia te pōuri uri te pōhāngu ki tua kai te tuhi kai te rarama, hura mai te rā. Uru uru te moata tō toro te puhina tākiri te puata kai pō, hira mai te haiata ki tēnei tauira te ohunga o tēnei manua ora. Te aro ake nei ki te tūramarama, te ai o nuku te pū, take rongo te hauangiangi e tai ao pio nei ngā kora puto o te hunui o te huroa. O tamai hungongo hau tākiri ata kāo watea. This is only one part of a longer karakia. But if you're having a look at doing a karakia in the morning, this is a beautiful karakia to recite. So nau mai e te awawatea. And so this is really an acknowledgement to the broad day that's going to be upon us. Uhia mai rā tō hā, envelope us or embrace us with your hā. Te hā o te ora. Yeah? Ki tēnei mauri ora. So envelope us with your breath of life. Now, huri here, te pōuri uri. Let's turn about the darkness, te pōhāngu, the silent night, ki tua. So let's make that change. Ne? Huri here. Huri here, ki te tuhi, ki te rarama. And so the tuhi and rarama are talking about the glowing or the emerging, glowing or gleam of the morning rays. So it talks about, once again, we had hiata ki runga, hiata ki raro, hiata ki te waka tutu. So we had that last week. And so this is really another way of describing the opening of the day. Uru uru te moata tō toro te puhina. That's entering, or uru uru is to enter into. The morning, tō toro te puhina, tō toro is to reach out. Te puhina is the greyness, or like grey hair, actually, with the hina o te uru uru. So to reach out, so it's describing, once again, the development of the ata. Tākiri is to unfurl, or to bring about the opening, to emerge. Te puata kai poho pai tēnei. Nā, ko te puata, ko te ata tonu tērā, ko te kai pō, ko te ata e kai mai I te pō. So that's how te tihi ko mātua e wakamarama ki au, te tikanga o tērā rārangi kōrero, the morning that eats the night. So it's just really a very descriptive way of describing the pō being overcome by light. Ne? Tākiri. Hira mai te haiata ki tēnei tauira. Hira mai is like hira, the, what would you say, the grandeur of the morning light is beckoned upon us, tauira. So us, I think there was a couple of weeks ago, I think Hemi and Jamie were talking about the tauira being the pupil. You can say, where that, like, there's in this case, and in this context, it's about being a human. Ki tēnei tauira. Te ohunga o tēnei manawa ora. The ohunga is to arise or to the awaken
of this manawa ora, the breath of life, ne? To awaken and be alert by the breath of life. Te aro ake nei ki te tū rama, and so this talks about the attention upon the glowing morning is now being bestowed upon us. Te aio nuku, ka hāngai pū tēnei kōrero ki te mana o Papa Tuanuku. Ka tauiho mai rā te aio nuku ki runga i a Papa Tuanuku. Te pū take rongo, the essence of rongo and the attributes of rongo, the origins of rongo. Te hauangiangi, koe anō hoki he momo hau anō ki tērā, the gentle winds, e taia whionei, the swirling gentle winds. I ngā koroputa o te ihunui, so the koroputa is literally, it means the nostrils, ne? Of the nostrils of the living beings. Te ihunui, the ihuroa, o tama ihu. O tama ihu is actually the human nose. That ngongo hau, which is the sniffing of the winds. Yeah? So animals have nostrils, birds have momo nostrils, so that's the ihunui, te ihuroa, so that's what we're talking about there. The tama ihu, we're talking about mankind's nostrils, breathing in the winds, takiriata, the emerging and the unfolding and the unfurling of the morning. Kao watea, another acknowledgement to the dawn and the coming of the broad daylight. So koe nā te tihi o ngā, in a very simple and quick form, I must say, an explanation of te tihi karakia, nā tātou nei mātua I wakahi, in acknowledgement of the morning. And you will hear a number of our whanaunga recite this particular karakia. Tira pēr he kōrero au, Jamie? Hei whai rā e te ia o kōrero te poihi. Ka kite au I ngā kupu nei, ka rongo I ngā kupu nei, ka uki ngā maara kia uirangi. And I think, again, this describes a beautiful picture. And, those of us that get to experience that transition from night to the new day, it's a wonderful time. It's a wonderful thing to experience. And again, it reinforces a lot of these foundational narratives and understandings, our ways of being and knowing, the importance of the new day and the potential that brings. And what I love about this is that it's using this sort of imagery to really sort of bring to life that transition. Huri hia te pōuri, te pōhangu ki tua, kei te tuhi, kei te rarama. And so in a lot of our karakia tanga kōrero, we see the reference to te tuhi. Te tuhi is a karakia, which links back to the opening of kawa, houses, but also again, that light. Te tūrama, te rarama. So we see that again here, te tūrama rama, te rarama. Again, very much sort of Taranaki Onganui words for light. And then, the form, although this is a recent sort of karakia that was composed, it is following the sort of traditional sort of format. And so as that morning sort of unravels, we enter uru te moata totoro te puhina, about how that new day sort of emerges as you've described, Te Poihi. But I love it. So I think the key thing here is, for those of our whānau, whether wahine mai, tāne mai, kei roto I tēnei karakia, he tahi kupu mo te karanga, he tahi kupu mo te wai kōrero, some of these structures. And I just encourage people to utilize some of these kupu and these frameworks, te ai o nuku te pū take rongo. When you understand that conceptually what it means, mihi ki te nau mai rā ki tēnei wenua. Ko te ai o nuku, ko te pū take rongo o te iwi, e takoto nei. So I think it's a wonderful example, Te Poihi, he rawe ngā kupu. He rawe ngā kupu. Hemi.
No, I think you guys have kind of traversed the depth of the meaning of the karakia, but that, yeah, probably just to add a little bit about the importance of the transition from that the morning into the light. Yeah. And this is a great description for the way in which this composition, I believe Huirangi was the composer. Yeah. Yeah. Well, definitely, if not, then it's definitely been composed based off some, as Jamie suggests, some of the old kind of formulaic type language that Huirangi was well versed in. So the imagery is beautiful. I mean, you can just imagine yourself when you're up at that time of the morning, you know, greeting the morning saying, "No mai te awa wa te," you know, "Uhia mai tō hā ki tēnei mauri ora." Yeah. Yeah. Bring close to me and cover me with this feeling of life. Yeah. This breath of life that the morning brings. You know, from such a dark time to this flashing of light that happens in the rising of the sun is a very, very special time. You know, uru uru te moata. You know, embody yourself into mine, and for the way in which light comes and brings warmth and that feeling of you know, the feeling of something new. Hira mai te haiata. You know, hihira. Ko te mea hihira, te mea tino motuhake, tino nui te rongo ki tō tinana. So it's beautiful. The use of this language is beautiful to describe a particular important and beautiful time in the morning, and for the way in which it makes us feel. You know, that first breath of life in the morning is really, you know, it's quite a emotive time. Te aio nuku me te pūtake take rongo, they're all old terms that we've discussed and brought to this paipai in the past. So, yeah, they're beautiful terms. Te pūtake take rongo, I think we use that, Jamie, for the you know, as a concept and a symbol around the settlement with Pariaka, yeah. Koia. Ko te pūtake rongo, and it talked about reconciling things of the past. So te hauangiangi, that beautiful, nice, soft breeze that you feel in the morning as well. So they're all atmospheric and environmental kind of factors that inspire new things. But that first breath in the morning. Yeah. But they stir the emotion. It's a beautiful composition. Yep, it stirs an emotion. And those of you, I'm not saying anyone hasn't, but sometimes, I mean, even now, getting up early in the morning and feeling that first, and seeing and feeling that first light in the morning and that soft wind is quite an emotive time. I like the notion of this composition. This composition greets that. Yeah. I like how you can actually lose some of these in conversational context as well. And say if somebody said, "Oh, pihe tō hui, e hoa, huri hia te pōri uri ki tua, hua hura mai te rā." You know, so you can use any of these lines. "Oh, ki te mai rā te puata kai pō." You know, so just, I think what we can also do is use them in a conversational context. And, you know, rather than just leaving them in an isolated, well, you know, they're beautiful in karakia kōrero, but it's a language we can use probably outside the karakia genre. Kei konei e pātai mai a Siena, you know, would this be, could you use this to overcome trauma? I mean, I've got a personal view, Siena, when I think about one of the foundational philosophies of our taueke, and to us, the current day, I mean, you know, we kua kōrero tea tērā kōrero hā te uti o rongo mai, ko te pō te kai ari te rā, ko te mate te kai ari te ora. And when you think about that context and those words of inspiration for our Pākehā, our tupuna, and the generations that followed, was all about overcoming adversity, overcoming trauma,
or however it may be described. And so certainly from my perspective, it's fitting, because when we think about people who are transitioning from a traumatic state to hopefully a more prosperous or sort of a better place in space, this in a sense sort of captures that, because it's a bit of the process around, the revealing of that new day or that new opportunity or that new state, by which that person that has experienced trauma can actually feel alive again, right? Uhia mai tō hā ki tēnei mauri ora. Huruhia te pōuriuri te pōhangu ki tua. Kei te tuhi, kei te rarama, hura mai te rā. Because what that's really saying is, it's talking about light. And, we all know through history, the sort of beauty of light, right? And what light gives in terms of life. And so I think for me, it's certainly something that could be applied in that context. And I suppose just to add to that, the old people. This talks about how you can capture life, giving essence. And so in life where we accumulate different experiences, right? And so what we need probably as a rongoa, we can capture those things that give us those life-giving experiences, and a karakia of this nature can assist you in doing that. Just like what Jamie said, ka hurihe te pōriuri te pōhangu ki tua, kaupari ake e rā, nā mahara mai te tuhi, nā mahara mai te rarama, hura mai te rā. So I think that talks about capturing life's essence and principles for good wealth and well-being. The old people look to the environment for healing, yeah. So in this context, it uses the symbolism or the importance of this, the morning breath, the light, as a form of aiotanga. So of course there are other ways for us to look at ways towards healing trauma. But of course, they also used symbols like the rising of the dawn and the light, such as this, as other forms of healing. Yeah. And I think many of our karakia that we have already spoken about give those healing, wakamarama, or give a aspect of how we can use it as a healing agent. Well, you're not. And it reminds us, right? And this has been a constant theme, as this particular kaupapa, as we've been working through COVID and the challenges, iahu mai he nei karakia tanga kōrero I te taiao, me te hononga o te tangata ki tōna ao. And so I think, it encourages us, whānau, it's a nice day here in Pōneke, probably something apopo, me oho I te rima karaka pia puta ki waho. Kia rongo koe I tēnei āhuatanga o te aonga mai o te rā. Lived experience, huh? I definitely know I feel better when I go out into the fresh air. I saw those maybe nights in Taranaki, Yeah, nice and fresh by the maunga. What do they say, kia purea koe ngā hau o te kāinga. Make you human too, make you feel human. Well, nā pai tērā pātai anō hoki. E rā o ngā momo pātai ka tukuna mai, kei tō pai, tuhia mai rā ki te papa, tuhi. Okay, let's go slide number 2. Oh, waiho Jamie there, ne? Well, hei whai me he karakiatanga kōrero anō tēnei. And as we've discussed, I mean, during each of the weeks, really just providing examples of the sort of the thinking, the worldview, how our tupuna sort of viewed the world. And this is yet another example. He karakia ruruku tēnei.
E ruruku te rangi tēnei te rangi kāu kā mau ko te ruruku I ruku te ai ko rangi nui e tūnei. And so when we think about that concept of ruruku and we think about rangi nui as we've discussed in previous weeks, tēnei te rangi kāu kā mau. So I thought about this, you know, on the back of the earlier karakia about that new day and that transition from night to the new day. And then, you know, you've almost got another verse here because you're saying, ruruku te rangi tēnei te rangi kāu kā mau. Because you're acknowledging, you're affirming not only the day, but also rangi nui, right? And so our relationship to rangi nui and all of those aspects and attributes of rangi nui, which again we've discussed over the weeks. Ko rangi nui e tūnei, tēnei te ruruku kāu kā mau, ko te ruruku o tēnei wenua. And so we then acknowledge those elements and those aspects of papa tuanuku, you know, as we've discussed in the past. So the more tangible things that we can feel and we sense, and those sort of intangible matters when we think about rangi nui. And it says, ko te ruruku o tēnei wenua I rukutia kuti kuti peka peka ko papa tuanuku e takoto nei. And so one of the themes we've discussed as we look at our particular karakiatanga kōrero, you know, ahakoa iti te kupu he nui ngā kōrero. And so we have a reference here to tēnei wenua I rukutia kuti kuti peka peka. Probably 14, 15 weeks ago, we talked about ngā kōrero mo te hi ngāke o te teikaroa Māui. And we talked about the Māui mua narrative. And we talked about Māui roto, nānei kuti kuti peka peka papa tuanuku, ka ara mai ko te kāhui maunga. And so those of our whānau that didn't see that particular session, we talked about the Māui narrative, the kōrero associated that to Taranaki around Māui mua, but it referenced this concept of rukutia I kuti kuti peka peka. And, you know, that was sort of Māui roto responsible for that. And then we've also spoken about that in other examples where that concept of kuti kuti peka peka was used during the time of the confiscations and land loss as a symbol, I guess, that the government were responsible for literally cutting up the fish and for the loss of our land. And so, yeah, ko papa tuanuku e takoto nei, ko mārama tātou kia papa tuanuku, tēnei te ruruku kāu kā tā maua ki ngā tauira. So again, so, you know, it's all embracing, it's sort of affirming and our connection to rangi nui, to papa tuanuku, ki ngā tauira. So tauira, not, you know, we know tauira today as being students, but ko tātou ngā tauira. And then he ruruku ki tēnei matua iwi e hai. And, you know, we've talked about matua iwi. It's a beautiful concept that's present in a number of our karakia. It's certainly a kupu I know you use, I use, and something that we encourage the use of because it is very much present in a lot of our karakia. Bueno, ka tukuna kia koe, Hem. Yeah, well, another point from Parihaka, and we've said it week in, week out. When you think about the context of Parihaka, it's very, very important to understand that, understand the depth and the feeling and the meaning and the trauma even of land loss. And so, and what Te Uti and Tohu were trying to do in terms of binding the people to a common purpose and a common cause. So if we think about that in the context of this poi karakia, it's used and applied in the context of binding the people to a common cause. And at that point in time, we understand and we know that that was primarily around land loss, community loss, loss of sense of community, and all of the depth of things that were being lost during that time of war and during that time of kind of punitive approach that the government were taking through legislative and other means. So that's really, really important to understand in this context. And so when I look at this, I apply that lens and we say that, well, I te mea mai ngā kaumātua o te rawa kei te here mai a te uti rawa ko tū I ngā iwi ki raro ki te maru o te pakanga, ki raro I te maru o tō rātou kaupapa, ko te kaupapa koe e te rā kia tū ko te maunga rongo, kia tū ko te whakaoranga ki runga ki ngā iwi.
kia tū ko tēnei kura, he whakaaro pai ki ngā iwi katoa, he gloria ki te atua, e rā mea katoa, kei te here mai ngā iwi ki raro ki te rā kaupapa, ka whakahaere tia tēnei karakia, kia ruruku te rangi, kia ruruku ngā kaupapa o ka aere tia nei i a rātu, tau te rā wā ki runga ki te rā kaupapa. Kuia te āhuatanga o te whakahaere i ngā poi o Taranaki i te rā wā, kia here mai ki runga ki tō tātou kaupapa. Nau mai i ngā iwi kia kite koe te puapua, kia kite koe te wiriwiri, kia kite koe a tohu rau ko te witi, te tangata nānei, whakaara te karakae, tūnei ko te rangi mārie, ko te rongomau ki te ao. E rā momo kōrero, whakatakotongi ana, kia ruruku, I kupu. ngā iwi ki te papa. And I see, so when, sorry, I'm lost connection a little bit. Yeah, so when this point and karakia such as this are set out, that's kind of the primary reason. We use karakia like this to open houses as well. Kei te here mai te kaupapa ki roto ki te whare. So yeah, so that's just broad contour kōrero, but Jamie. Oh, Yeah. Jamie's gone into the depth of the meaning. No, I think you're right here. I mean, context is everything, right, Anna? Yeah. Context is everything. And so, yeah, when you think about what Hem has just talked about, I mean, you know, which is a lovely thing, right? It's about sort of a commitment to a kaupapa. Yeah. And, you know, when we talk about that kaupapa, we understand what the kaupapa of Tohu and Te Whiti was, which continues to this day. But, you know, there may be other kaupapa. And that this is a really useful karakia to affirm that, to bind that, and to acknowledge that. And again, right, it's all encompassing. So they were talking at that point in time, kia herea te tangata ki te whenua, koe ai ki ai, kia ruruku tēnei whenua, i ruku te ai kuti peka ko papa tuanuku e tangata tako tonei. Tēnei te ruruku kāu, ka tā maua ki ngā tauira, kia herea te tangata ki tōna whenua. He ruruku ki tēnei matua iwi, koea ko te matua iwi e kōrero tēnei, ko ngā iwi katoa. Kia herea mai kia papa tuanuku. Koira te tehi o ngā tino kaupapa. Probably just as a pātai, how could we use these type of kōrero in today's context? But I think if you think about what Hem's just, you know, like, he ruruku I tētahi kaupapa, right? Yeah, well, it's an affirmation. So it's a bit like we've talked about paua ki runga, paua ki raro, paua ki tā, similar concepts, right? So a lot of, and when you think about many of the karakia, the poi that emerge from parihaka, and you understand the context, tohu and te whiti trying to inspire our people to continue to have hope, to have belief, to have the confidence to overcome the challenges. This again is just one of those, right? Tēnei te rangi Kohu Ka Rewa. You know, embrace it, sort of, you know. Me here tātou, I o tātou ringa, me o tātou waiwai. Yeah. That's what I love about these, because they're inspirational, but they very much can be applied today. You know, you could do this very to much. bind a particular kaupapa. As Hemi said, whether it's a house, whether it's a launch of a kaupapa that brings people together. You know, that, I mean, in those last couple of lines, you know, tēnei te ruruku kau ka tā maua ki ngā tauira. He ruruku ki tēnei matua iwi. He ruruku ki tēnei kaupapa, whatever that kaupapa might be. Or tēnei taonga te. So, you know, you can always sort of add that within the context of these karakia. Well, but again, I'm just thinking about those who are, you know, te rapea katahi anō ka aro ki te ao Māori tonu, te rapea kei te whai haere, i a rātou tō tātou nei reo, kia hiri te tangata tōna ngākau ki te reo, tai e tātou te taki haere nei o ngā momo, hei wakahono anō hoki koe, wakakaha aki I tō wakapono ki te tihi kaupapa.
So I'm just trying to find, just some ways that our whānau can use it in their own context. So those who are learning the reo, you want to, waka kaha hake pēr ne tō wakapono ki te reo, to be confident and to find strength to kia urawa ki tō kaupapa. So beautiful karakiatanga kōrero that we can use in everyday life. Fantastic. So we have ruruku siena. Ruruku is to bind, right? Ruruku is to bind, and so you see there's I mean a lot of these karakia that came from Pariaka at the time, you'll see that they are variants, many from other karakia that are more widely known, and even karakia from other roe. So you see a lot of the use of ruruku when for kawa ware, ruruku tia ngā pau o te ware e tūnei ngā. And so it's about binding. And when you think about it in the context of to bind and to here a particular kaupapa, because what you're doing, ruruku and kia mau. And then puna sort of, I do use actually kuti pika a lot. A lot of that is because I love that, no mai ki roto I te ware kia au kia tō mate, kia ranga tō mate, te mate o te wenua, te mate o te tangata. And that references kuti pika, but it's actually something that is very much Taranaki. I don't know, Hem, if you've seen it sort of more broadly, but it's certainly something that is, in our Maui narratives, and then of course became prominent again because of slicing up the land. O ka hangai pū. Wai ono, ka pai, ana. Yeah, but even, if we, sorry. If you kind of unpack or unravel this thing about binding, what does that mean? Binding together, being bound together, being lashed together, to be coordinated together. There's so much depth you can apply using that concept and idea. When we do karakia, it's a binding, it's a commitment to the things that we're saying through the karakia, because we know that that's used as a term for karakia as well, but it's there's quite a bit of depth in that, and if you apply it into a context like parihaka or like a kaupapa that's being brought to life, then it's making a formal commitment, binding ourselves and to that purpose to see it achieved. So tēnei mea te ruruku te rangi, kei te here mai tātou, kei te ruruku tātou ia tātou ki te pai au. Tēnei mea te ruruku ki ngā tauira, kei te ruruku ko papa, kei te ruruku tātou ia here tātou ia tātou ki te whenua. Kei te here tātou ia tātou ki a tātou anō, kei te here anō tātou ki tō tātou matua iwi. It's a formal commitment to the things that we're uttering. I think that's what I love. A lot of these karakia are a bond and an oath, and an oath. It's a commitment, right? And I guess it really sort of it causes us to ask ourselves, mehe mea kei te pono tātou ki henei kātu kōrero, right? Māma noi ho te kākā nei ngā kupu nei, but actually the intent and are we going to live and breathe and commit to what we are saying? And Yes, so there is a responsibility sort of attached to these karakiatanga kōrero, that they just don't become commonplace as far as just them being used to be used without intention. So the intent has to be there. We understand the theme, and we understand also that it's looking at your pono and tika in regards to the kaupapa that you have bound yourself with. Koe ono, koe nā tātou nei karakiatanga kōrero tuarua, slide number 3. Wow. He kōrero poto tēnei ne. And you referenced this some of this kōrero in your opening mihi at Te Poihi Campbell.
I'm just laughing at Siena's comment. She said James Bond. So yeah, well, this is probably James Bond too, right? When you think about James Bond. So again, context here is, ko tēnei he te ko ngā kupu hēnei a ngā poropiti, ngā manu e rua. So again, you see references like tairanga mai e te motu nei, tairanga mai e te ao nei, manawa hikitia mai, manawa hapainga mai, kia piri mai, kia tata mai e hai. Again, this concept of tairanga, because tairanga means to rise, right? To elevate. And so he karanga tēnei ki te motu, ki te ao. And I guess another feature of a lot of these karakia, poi and waiata is you often see, motu and ao together. And so, he māma he nei kupu ne, marama, tairanga mai. So words of encouragement so that we can elevate ourselves, that we can rise above, that we can lift ourselves as the motu, or those of us more broadly, the ao. Manawa hikitia mai, manawa hapainga mai. And so we see that in a number of our karakia. We've spoken in previous weeks about, this concept of manawa being much more than just what is commonly referred to as the heart, but that's, that life, that breath, that essence. So kia piri mai, kia tata mai e hai. And so, again, a lot of this is he karanga, kia piri mai, kia tata mai e nei āhuatanga. Tēnei mea te tairanga, tēnei mea te manawa hiki, te manawa hapainga. But it's just one of my little favorite. I like this because it's simple yet beautiful. He momo aki anō ki, kia hiki tō wairua, kia piki ake, he whakapiki ora, he kupu whakapiki ora inei. E waka tēnei te tangata kia kaha kia māia. So you're doing a karanga to, to that which you want to elevate yourself to. Now, kia piri mai, kia tata mai. Beautiful. Short but sweet. I think we must move on. We might be moving on. Yeah, but wakamahia tēnā, that you could use that to open a pai kōrero. Yeah. Sorry. Wea no, anei te tihi e waiata i pātai tia mai rā e titihi, ki ata tiro haere ki te tihi o ngā waiata e mōhiotia ana, e mōhiotia wānui te ake, nā i tātou o te haukainga nei. Kei a koe, Hemi. I know, Jamie, you've got some good contextual kōrero for this around te ahunga mai o te waiata I muaupoko I ngā iwi o te rā takiwā I a kurahaupo me e rā kōrero kārai te mua mea hei te piringi kia wākine I rā kōrero I nānei a muri rānei a ua rānei engari pai ake te horopaki te tuatai. Yeah, well, he nui ngā kōrero ne. Mo te iwi nei a muaupoko. Te wā e maru ana te tangata ki pari aka ko muaupoko anō tētahi o ngā iwi I piri nei ki te kaupapa o ngā manu e rua. I runga anō I tō rātau wakapono ki tēnei mea te wairua. Ka tahi kārua kei reira oki ngā ono ngai wāinga nui I ngā manu e rua nei me te iwi o muaupoko. Ko tērā hononga ko te waka nei a kura aupo. Ana he nui ngā kōrero mo te waka nei a kura aupo, ko kōrero tia he tahi o e rā kōrero I roto I ngā wiki. Hoi te anō rā ko te kōrero nei ko kura aupo waka tangata, ko kura aupo waka wairua. And so I think the context here is that, there are a number of whakapapa relationships and connections between Muaupoko and Taranaki Iwi, one of which is that common waka of kura aupo, a common knowledge system, a lot of the kōrero of Muaupoko around tēnei mea te kura, and the importance of kura aupo as being that waka that held, he nei utauta, he nei kura,
ngā kura o Hawaii, taino te ara ki ngā kura o Aotearoa nei. So there's a lot of that context which I think really just supports that relationship and connection that Muaupoko had to Parihaka, and the fact that, like many of our iwi who were destitute, who were challenged at that time, ko tō rātou he kimi I tēnei mea te māramatanga ne. And ultimately, you know, tohu and te whiti were, at their time, provided a path, provided māramatanga, you know, and how that sort of relationship and connection has, you know, continues to this day in terms of the māramatanga that Muaupoko carry today at Kāhui with, you know, te māramatanga o te māraikura. But I think that's really just important around, you know, ai no Muaupoko te waiata nei, engari me te mohu anō, I u nei rātou ki tēnei māramatanga o tātou, ki ngā poropiti nei, ki ngā manu e rua nei. Ka koe Hem. Ia, ka roha hoki, ka riti tino mo paitaku Wi-Fi tēnei pōhoi no, ka ngana. Yeah, so that's really good contextual information. It's really important that, you know, to understand, and we all know this, that to understand te ahunga mai o te waiata, and in particular that it's, you know, its origins and its association with our Muaupoko whanaunga, the association and connection with kura haupo, waka wairua, waka tangata. Me te kura I ahu mai Hawaii, ngā te poropititanga, ko te māramatanga, I wainganui ngā iwi o Muaupoko, o tērā takiwā tatu atu ki ngā whanaunga ki roto o Ngāti Rangi. Yeah, so really important. I think more context to that is, as Jamie suggested, was tohu and te whiti were seen, well, in you know, tohu and te whiti in that community was seen as people that were providing some support to communities that were destitute, that were impacted by the loss of land. And of course, the loss of land also led to a whole lot of other, loss of a whole lot of other kind of community spirit. And of course, we all know Muaupoko was one of those iwi that were impacted quite significantly from the loss of land for various reasons. And so, you know, Parihaka became a place for those that were bereft, for those that were seeking some form of inspiration and support for, you know, what could potentially be termed as trauma. So, you know, that's really important context in understanding the kind of some of the words in the waiata. So, ererera, we look to that first line, ererera te motu nei, that the people are, I say flocking, the people are flocking to ki roto koia o Parihaka to Parihaka for that purpose, for the purpose of providing spiritual and physical support and sustenance, and leadership, and probably some form of, what do we say, some form of inspiration for a potential kind of way out. That might be going a little bit too far, but definitely providing inspiration and connection from the impacts of land loss and community kind of degradation. So those first two lines, ererera te motu nei ki roto koia o Parihaka, the people are descending onto Parihaka. Ki roto koia, I like that word. I used to hear Uncle George Tito say that word there. I would ask him a question and he would say, "How koia?" As to say, well, for what purpose? And what? And it was a kind of an intensified, used as an intensifier, ki roto koia. Yeah. So I love that kind of that structure. I still kind of use it today. Nā tohu rai whakahaere mai ngā tikanga. And so to the people at the time, tohu was providing leadership for the way in which he was leading and providing leadership for this tikanga. I say tikanga for this response. And that might be a little bit kind of academic, but nā nei whakahaere mai ngā tikanga mō te ahunga ake, o te putanga ake o te pō, te putanga ake o te raru, te putanga ake o te
te pāanga mai o te rirunga o te Whenua. So in this context, they're saying nā tohu rai whakahaere, tohu was the one who was providing leadership and associated with the tikanga. I tere pai ai te motu nei, I recall Huirangi saying and demonstrating at Parihaka a couple of times for the way, tēnei mea te tere pai, ka haere pēnei te iwi. It's a particular procession. Tere pai, you guys, they moved in single file and in unison. So the way in which the people ascended onto Parihaka and was, in this case, they were talking about the way in which the people were ascending onto Parihaka. Tō pikitanga kei te pūrepo, as the pūrepo, those of you that don't know, the pūrepo is a significant hill, a little hillock in a place at Parihaka for what we definitely know that the Armstrong cannon was hauled up onto and faced and pointed up upon the pā during that time, during the military occupation, and tōheketanga kei Toroanui and ascended onto Toroanui. Kia wakarongo koe ki te reka mai o te kōrero, so that you can hear the breadth and depth and the beauty of the speeches. I don't know if speeches is the right, well, the messages that were being said at the time. So that's just a broad interpretation at Iwi, and there are some other translations that I think Te Miringa done in his book, the one that he edited for Parihaka, and that provides some relatively good context as well. But that's just a kind of a broad interpretation for that first verse. You guys probably have a few things to add there. Ko Poihi, I mean, atu I te, you'll see some sort of, in some of the old waiata, they say, e heke rā te motu nei, e rere rā te motu nei. There's a couple of little variants with kupu here and there. Wakamahia hei poi, wakamahia uke ai waiata. But yeah, no, aere tonu, Hem, ka pai ngā kōrero. Pai tonu. Oh, just tere pai. I remember, I think Uirangi was talking about the waves of ope that were coming on to Parihaka. I think that's, I remember that. Aye. Ka pai him? Aere tonu, poi. I know, yeah. No, I was just talking about the tere pai. How they, I remember Huirangi talking about how they, how Parihaka used to be, the motu used to come in waves onto Parihaka. And so just everybody assembling onto Parihaka. That's what I can kind of just remember with regards to that first verse. Ka pai, so that second verse, mātou tonu au kia koe tohu. I've heard two kind of ways in which that's been approached. Mātou tonu au kia koe tohu talks about tohu's the way in which he's enlightenment. Tangata tino mōhio. Mātou tonu au kia koe. And of course, the other part to that discussion perhaps is about the fact that the people are dedicating themselves to what tohu was saying. Mātou tonu au, nā ko au ki a koe, kei roro au i a koe, ka whai au i a koe, e rā momo whakaaro. Mātou tonu ki a koe, and then of course there's another part to that which talks about the way in which tohu was providing this enlightened journey, or providing a sense of enlightenment to time, dark times, yeah? E te ngākau whakapuke tonu, talking about this big generous heart, I suppose. Whakapuke tonu, e ngākau whakapuke kiki tonu I te mana, kiki tonu I te tangata mōhio, kiki tonu I te whakaaro nui ki te iwi. Ne? How about you guys? Got anything to add there? Aere tonu, Hem.
Mea a iara e mauru e. So what do we do? Mea a iara e mauru e. What do we need to do? What's so it's kind of like it's almost like a question that's being asked. Mea a iara, what is it that needs to be done for us to rise? E mauru e, or for the calm to be spread. Yeah, to appease. That makes sense. I think it's, you know, so what do we do for us to be at peace, or for us to be settled, or for us to be, you know, to feel that we're okay? Nā ka mauru mai ai te whenua, mauru ai te ngākau. Calmness, Calmness. Yeah. Ko te hau ka wheru, there's this cutting wind that cuts us down, yeah? So what is it that needs to be done for calm to be spread across the land amidst this cold, biting and cutting wind that blows across us? And we know, if we think about that in the context of what was happening at the time in Parihaka, then, you know, it's quite easy to make that connection about the fact that we've got this cutting cold wind that batters us, which is kind of like these influence. Yeah, the influences at the time were affecting us in a very, very big way. Ko te hau ka wheru, ka whakamomotu e whiu ana, kei te uru, kei te tonga that's coming from the east and the west. And we know the west wind and the south wind in Taranaki are the west wind and the south wind in Taranaki are the ones that were most, the biggest, hardest winds that battered us. So it's beautiful conceptual language in this context where the community at the time the people at the time were describing that, you know, really, really heavy, rough time during during that time in the occupation of Parihaka. So that's captured in this conceptual and symbolism around blowing wind, and that's actually is something that is an adversary. O kua tū te hanga nei kua raru, te mea o Hemi. And so I think the association there with the wind would have been the material disposition and the disempowerment that our people were feeling. So it just aligns with that. Ko te hau ka wheru, wakamomotu, if you wana, and it's coming from all directions. So it just really aligns with that kōrero in the context of the time. Emi, ka hara mai I roto, ka kō hari. Ka hara mai ki roto ka kō ari te poi e kōrero ana mō tēnei mea te mamai ne. E rua ngā ronga o te kupu nei te kō ari. So, ka hara mai I roto ka kō hari. Kō hari means to sort of crush, but kō hari sort of also means to be in pain. But so you can see here, you know, what it's saying is that these afflictions, so the winds being the metaphor, these cutting winds being the metaphor for the afflictions that were felt by our tupuna at the time. And so, you know, it's interesting because a lot of our waiata, you know, we call out and we acknowledge the pain. And when I think about that, right, you know, sort of part of this overcoming, whether it's trauma or challenge or issues and these burdens that we face, by actually sort of naming it and acknowledging it, it helps us to overcome it. And I think about that just from a human nature sort of standpoint, right? You know, if we don't release, if we don't talk about it, if we don't express it, then, you know, we'll hold it. And, you know, that can actually sort of cause us much more pain. Yeah. And so what I love about the waiata, when I step back and I look at it,
acknowledges the wonder and the beauty of Parihaka as being a place of prosperity, a place that people came to experience, tēnei mea te tikanga o tohu kākahi. And when we talk, I love tikanga. Again, tikanga is one of these words that, we've sort of simplified, or we've applied in a certain context. But, nā tohu rā I whakahaere mai ngā tikanga, that tikanga, those, whether it's those systems, that thinking, that approach, those ways, which enable that to happen. And then again, so we recall Te Pūrepo and what occurred there, how, the soldiers came down into Toroanui, but how people came to Toroanui. Toroanui being a place of great discussion, of dialogue, orators, and then there are numerous accounts of the interactions between tohu and whether it was ministers or crown officials or, other iwi. And so it reminds us of the importance of our marae as a place of dialogue, of debate, of discussion. Because ki te reka mai o te kōrero, kei reira, ka rongo nei te iwi te reka o ngā kōrero. And you think about that, right? There's, you hear some really good sort of inspirational whai kōrero. Man, it really gets you going. And then, gets some of us going, Te Poihi. And then, an acknowledgement of the place and role of tohu and, what tohu offered up. And I think, maybe in another session, we'll talk about, in my mind, tohu and te whiti complemented each other. Very much they so. both had their own strengths, right? Their own skills. And, we talked previously, a few weeks ago, ki ngā waka e rua o tohu kākahi. Ko te poi, ko te ringaringa. And so how tohu had adopted the poi as a vehicle, but also how he inspired people to act. And then I just love the concept of hau, which is another theme. And there's a number of karakia and poi, which reference these sort of winds that just batter us, and it becomes, that symbolism and how we've got to overcome and calm those winds or sort of shelter ourselves from those winds. It reminds me of old Mahara's favourite hemi, mo tēnei mea te raupō. Koro Mahara's sort of, go-to kōrero, ko te kōrero a te uti, me waka raupō ia koutou e te iwi. Ki te pupuhi te haukaha, o ki te riri te hau, ka piko, ana, ka mutu te hau, ka tu anō. I probably haven't got the wording right, but you get the general sort of context there is that, Te Whiti encouraged our people to be like the raupō. With the raupō in the wind, it bends, but it never breaks, and it will rise again. And what that speaks to, I guess, is this whole mindset again. And I guess this is something that you and I've talked about, Hem, is that I think, we need this mindset, whether we're dealing with trauma, we've got to, I'm a big believer in the glass half full. And that's certainly from my perspective, the instruction from tohu and te whiti was to have faith, to be positive, and to know that ka tu anō, right? Because if it said whakaraupo ia koutou te iwi and stay down there, no, it was ka tu anō. that tells us that, we can rise above this and we can... be resolute. Ka tairanga anō. Hey. Tairanga e te motu, tairanga mai e te motu, tairanga mai e te ao. I was just looking at that, just like that, mātou tonu wai ki a koe. And I was thinking that's really around, well, what my perspective is around their wakapono ki aia. Kei te wakapono tonu au ki a koe. And so just affirming their commitment to tohu and his teachings. So it's just a real nice way of saying how I am committed to you, tohu, and your teachings. Yeah? Mātou tonu wau. I'm still committed to you and your teachings. Mātou tonu wau kia koe e tohu. Yeah? Beautiful line. There's some beautiful lines. Especially when you... Yeah, kōrero. Sorry, guys, kei te raru taku Wi-Fi engari, especially when you look at the last line, ki te reka mai, kia whakarongo koe ki te reka mai te kōrero, and then they say, mātou tonu au ki a koe, e te ngā kau, whakapuke tonu. And then, so I mean, that's what
for me, that kind of leads quite nicely into that interpretation. But just picking up on your ideas, Jamie, about the hau does feature quite a bit. You know, Tane was battered by the winds, and Tāwaki was battered by the winds through the knowledge journey and the journey that they took to reach their goal. So it forms, and still to this day, we use this word here, kei te puhia koe ngā hau. You know, we're going through times of adversity, and so it is a kind of common feature that we find, especially in Taranaki's karakia. At least I've got 2 or 3. You know, we use them commonly, these karakia that reference the hau, but it talks about being resilient, talks about saying that we need to, you know, stand steadfast, kia tīna, kia tokoa, you know, and because the wind falls at some point in time. Koia, ka pupuhi You know, engari and just picking up on some of Tohu's kōrero as well. Yeah, some of Tohu's speeches are for me brilliant. You know, that talks about, you know, being what does he say? Whakarongo e ngā iwi ki ngā kia ku kōrero. Hei hinu koa ki runga ki o koutou pane. He pakanga i waiho ake ki au e o koutou tupuna. Aha koa whakaruma kina au e taku hoa whawhai. Ka puea no au e ngāngana mai rā i runga I te puke. Ka kite te iti me te rahi. So that in times of adversity, I will show, I will glisten. I will resurface as a star or a glint in the sky. I will rise, right? To gain I will rise. I will rise, yeah. I will rise like a star. Ka puea no au e ngāngana mai I runga I te puke rā. Ka kite te iti me te rahi. Yeah, beautiful. So that's talking about times. In times of adversity, we have our own hoa pakanga, personally, internally, and then externally as well. We have our own little battles. But my kōrero and the things that they were trying to set out at that point in time will provide inspiration, and they will rise and as a glistening star for us to follow. Beautiful. Tino pai tērā him. I was just saying, Siena, te take ki hai mātou I kōrero mo ngā atua wahine te pōnei, kua ngaro tērā pau o tātou moi, hoi te anora, ko te hoki mai ai a tērā wiki, ana ka kōrero tia ngā tua wahine. Tēnā koe, Jamie. Tēnā koutou. Koutou e tiro pū mai mātakitaki tonu mai rā ki tō tātou nei waka aturanga. Mihi ka wake rā ki koutou anō, me o koutou kaha ki te rapuhaere e tihi o ngā kōrero, hei whāwhātanga mā koutou. Tiro hia, rapu hia, kōrero tia. And I think it's pertinent that we just don't accumulate all this information and don't action any of it. So if you get the chance to action some of the kōrero, that's where we need to be. I think we have a lot of researchers and we have a lot of whānau gathering material, but what we really need now is really practitioners. So our practitioners out there, whether you be kai kōrero, kai tuhi, kai karanga, kai taki karakia, those who lead kaupapa, utilize some of this, some of the teachings that we've shared and offered over the last, how many weeks has it been now, Jamie? Like 15, 16? This is week 15. Week 15, so 15 weeks worth of whatever you think we've done. But utilize them, and we hope that it can help us in our lives. Koe anō, a koa tatu mara tātou ki te pito waka mutunga o tō tātou nei hōtaka. Mihi kawake rā anō ki koutou, e whai wāhi nei te mātaki mai, mihi anō ki te Korimako O Taranaki, nāna anō ki tēnei, e wakapāhua atu rā ki te hākere ki te mātinitini, koutou rā te toko pai. The manako nuia, ka whaihua, e tihi o ngā kōrero. Hioti, ai wakakapi aki tō tātou nei hōtaka, paua ki runga, paua ki raro, paua ki tā more nui no papa ki tā more nui anō rangi. E rongo I ai o tēnā tau I tō pauka tū,
e kore e uia, e kore e ngarue, e kore e inga, e kore e wārara, e tū nei te pau, e rongo he wakari a ki runga tūturu, wakamawu kia tīna. Tīna, Ui e, tāi ki e. ko mādi e ki koutou.